kita ada di pantai. Yeay, yeay, pantai. Hari ini kita berada di Tonete. Bukan Tonete. Hai, kita sudah di sini. Kita say hi. Wow. Dia dulu goyang. 1, 2, 3. sekarang sudah berada di Tanaberu. Wow, keren. Cek lu. Tenang. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be near you, to be. Hai, sekarang kita ada di Pinisi Garden. Yeay! Can you hear me through the dark night, far away? I am dying, forever crying, to be with you. Who can say? Can you hear me? Can you hear me through the dark night? Pasir putih, Bira lebih cantik di pasirnya Bira. Cuma Bira yang tidak terdapat kembali. Sangat cantik di sini. Aku. Oh my god. Astaga. You light up my life even when it's dark. You color my world even when I'm feeling blue. I can't believe this is happening to
can't believe this has happened to me, but I feel alive because of you. Sekarang kita ada di Villa Sunrise. Di sini keren sekali. Oh my god, di sini keren sekali. Di sini cantik sekali, guys. Oh my god. Oke guys, jadi tempat ini sungguh keren. Ini keren sekali. Sekali guys, di sini keren sekali. Oh my god. Sekarang kita harus menaiki sebuah tangga. Kita naik, oh my god. Kita naik tangga. Kita naik tangga. Lihat guys. Tempat itu keren sekali.
Ya, Seni Musik adalah satu karya agung dari dosen kita dalam Jaya Marhum. Dan malam ini kita akan mengenang beliaunya. Dan yang akan menyanyikan adalah dan teman-teman. Dan selanjutnya kita mengenang dosen kita lagi yang satu, Pak Rahma Abdullah dengan